nyamat raja natta sori pada lumobi di julu ni raja di hulana misalutna raja nami raja bulu jubulu musuhame kegeleng musuh bulu sang membuat bona godang di hami di pasar rumatuan di damang nami sisa rumatuan Opu putra Dolion bos rawang raja rodono tujuh nami tamu salutna pasangapok kamu atau mola teman dihica salutna nama hamarang goparna putra sangapi di goparna putra putra lialo narong di negeri Simendon rabdot angin nami goparna putra saat raja rabdot angin nami musik malau naros sendre nyate adoro suruh pada kami tangan nami di punggung di laman takas majuan adu-adu tomat tak mula jadinya bulun Maulate mana tua-tua itu tutuna taring pangalapa ruhut dohot pangalapa gobo nang dohot pangalapa poda yak kanang posok atau takas jodoh dua tu raja situ naturom sianon satu desa nawalu Maulate mapa denami pada nama lon bulan panok panas somang sobatak mulan honggang marsuara takas juga namang godang mula mulai Amang nung marmulo gabe marmulo horso aso so paham jo amat na martur bata di bagasa serep ni roha nang doh uduk ni roha takas mo jo mang udang so bay aso so paham amat na martur di bata Mang nungu usap pahami amartuan amantana martu di bata atong dosa nami saluta rap dohot raja ni boru di namar hamarang gihami monang dotong hami marulu musuh kale talu do hami marudongan takas mo sebet hami godang si monang monangi alalahu mengaliat nama nok kita hamu buru nami tare hamu sejolo lelemu nami pat nama lo di depan kamangnya di depan iya amang pat nami pat nama lo lihat inna banggabian lihat perhorasan tinarik hotor-hotor di balian hamin yang menortor madi peguna lemonon marhite lihat gabelet horas takas meme namang bodang liati
disaluhut asinang kolong ni rohana dihita nama kaburse ibana terlumu bima diasi dohot kolong ni rohana di daman naburjuon tung masay takas itu tudo kolong ni debata marhite-hite pasu-pasuna at orang tinguluna suang songoni dohot pasu-pasuna diaka namarnya nakon putalu hamidi moriatema di debata jala nayari sapripe isi masih tak kasina kolong di debata tuna tua-tua namion bapak may Pursia di rumah sakit umum Pangururan di sido kolong nobelga na di pasahan di debata tunda mangon Victor Diay tuibana tusurku asonangani molosongon hami siang pinoparni demangon ulan buk hata hamoleteon nama di pasat kami tu debata molodo bilang-bilangi kami asido kolong ni debata di parngulon ni damang nabudlo alani dihamung saluhut na nahupar sangapi kami orang hula-hula saluhut suang songoni dohot terlumobi di kita namar hamaranggi namar dongak tubuh suang songoni dohot para mangburun nami son auman waing anak siatangan di damangon parjolo ku pasahat kami sopan nami dihamu di jari-jari 10 di pasapuluh sada si majujung ala didungani hamu dohami di ulau ta sadarion imasongon kami nama pain penghormatan terakhir tu natoras namion mau lihat tema amang raja mau lihat tema dinata sorry pada kamu mau lihat gudang marhite-hite uningan mulai boy lam marulu-pulu tur dinami lahu mamuji pasangapon debata mau lihat damangda jadi kupang itu kami mah dihamusong untuk sian kami anak nasihat kangen baik kamu mah marulu-pulu tur dikih Ada bang, baik. Iya. Baik ada jaga riba kita. Jadi sangat asa diri untuk gok muliate dihita selalu na namar hamaharangi dua opung abang tua abang muda nang muda inang tua do aka abang dinaro kamu madilohami jalabui kita rap jong-jong dia pala pertikyanot siang giat batutu lam ditampai itu hatta dihamu hai pason telah bergugu kita lau mengulau lauta segar pari siang semua itu salutna tu ala amboru do naboru harap jong-jong kita dison amang buru naboru do mulai ate pasatan nani dihamu ayam
naluja napagkatsan tangan namin nalaw di Liulaw nun. Sila ni agyak matutulang kita pa ito hata dia mo agka pasupasuna. Jadi dia mau pagkursi namin kau majo musik na partis. Sali au adapun melihatnya tu kita sama-sama orang ini son terlumobi tu hala opung kamang tua kamang muda opung boru nang tua nang muda sasudi tahun orang ini son melihat tema di karadian nuromu tak jongjong kita di son mengadopi bakti di bapak namion di son melihat tema di hamusudi iya mangkuru nakuru saludna orang di son melihat tema atas partisipasimu dohot tusude ulun natorok ladong lison kadang di ingana sonari mulai hati marihamu tu amang pagorsi kamu jolo kamu boru pamitan ni hula-hula mo belum pamitan. kamu jolo musik kasihnya seperti sungai lana berjodoh amat tanamion mulai hati. Paran ni daw pong nasa si Manito imagwarna o mahakap. Jong kami ni son akka hahamunan imatongon o paran ni daw pong ubaringin o mangodok doon akang kita na siya son. Iparsarumad gawin ni o puputra. Memang mau puputaran saya dulu mana bujudon itu ngatongan di masyarakat di kenegerian cuma itu doh kenegerian si marmaka siap kami hahang gimana buah ada hira-hira lumbubi matuang kinami anak nami kalau hubungan dengan di putra Jawa songon namanitan boy do pakyo mo ikutonom mo songon bapak mo namang dohot ilang naintan bila ada boy mau bereng dong. Tolong, amang pada nami, nang manok termahami nama hamarangi dan mamang godang naho baratus. Ya, pamitan untuk apa pamitan? Ya, ini apa? Atur semua pamitan. Iya. Masa apa musiknya? Parata tapasama tuburo ade
Terima kasih atau kanami hubin ditondong nami halani ibere pe panorang hubin nami iman dalam soson hata nami tene. Jadi hanami tulang minta maaf mahubin nasiam atas nasonah pe parhubas nami nahurang hisah nami maklum manasiam tulang ada pe tu pambotoh nami. Saya tong dotong ajar-ajaran nasiam hanami. Jasa nama ke pariwan nami na dong ihuton. Napagansang tangan nami. Dok ko si maruzung orang tua tahun nasiam doizon na paboto-boto na sonaha. Hanami na tuari pero halanya terima kasih begal me atau kan nami ben nasiam. Sarina nami na ihuton. Tene. Jasa nama lebih hata nami na pondok. Terima kasih mabat taganuban asi tambay hasman nami. Songon silas niro nami. Sang giat berhitin apa saat tamion las rohani damangon sisa datangnya kami asa dia ilangat tadi bata kita kasih munda amat sisa rumah duau asa gok pasu-pasu salu napa paran nadot kapau punang pamang takas bae. Iya, oke. Dari baru masih penganom maita di tongan di bagason isi mahamu diladeni kaburta